See you next vlog. What's up? Bye. What's up mga itsuraan, mga choy ug chay, itsuraan ko isaw, making random videos today. And today guys, well, guess what? Woo! Tesa, pila na lang ka days? LOL! 2 days to go! Woo! At last, makaulit na dyan sa Pinas. Woo! So it's been a long and wilding journey. There is a Japan guys no, so I'm kinda excited. Excited na ako guys. Ma-excite lang kita pero iniguli po lagi. Makagastos dyan ta kay siyempre mga amigo, mga silingan. Anam to na. Sabot lang ta na guys. Dili ko na siya obligado kita nga muhatag sa ila or mo. Kuhan sa para po malipay good nga. Malipay sila makakita na ito nga mahulitan. Natay kadalit gamay lang good. Alam po mo kasuko ang gamay lang kay siyempre mamagang kwarta ipangita na dire nga tibug ata trabaho dire nya. Kalipay lang gud na ninyo nga makakaon mo chocolate, makakaon mo inig abot. Para na akong plano guys sa pagkaon ko hatag chocolates. So guys, for today's vlog, since hapit na may manguli and invite me nga na inumikay daw. Numikay means drink party or kaon-kaon. Ano mga party, farewell party siguro na namo. So adto ko guys, kapaso na to sila guys. Kay naa sila dito sa Kawasaki area no, na mga tabihuday Philippine restaurant dito. So matuta dito karon. So tara, ubanin ko ninyo. So guys, naabot na tanong, ada mga buwang dira. Guys na, dugay kayo muna. Dugay kita. Late na. So paabot na sa ato ang boss ni. 2 days to go. Ay kita naon pa to. Sa tingin kag naon gud. So guys, naabot na mo sensei. Say hi sensei. Hi. This is cute. Hey. Arigato. Guys, maganda di ba? Maganda. Maganda. Siya may mga libre na maroon guys. Nandun na may kansin siya. Ito sa kininatte ta ko. Hindi mo nila kasabot. Ano na nagsige mo kag-ngisi. Wala mo kayo mastorya. Di ka kaw nihonggo. So guys. Chat. So guys. Nagsabot kami kung asa may mga on. Sayo ka naman si Sensei kay mamay nagyaya. Tara, enjoy. Lari keep up dahil. Lari to sa zona. Kuan gid kanang kare, porma na magay ka. Para na magagisi Ababo. Shout out kay Ababo. Liyan na pa tayo si Ababo. Tingala si Ababo. Ano na isgutan ko lang ba? Kita video ba? So guys, mga on may tataod drone guys kay murag gutom naman may kayo good. Wala ba sa ko paniud to ba? Japanese food sa mong kaonon karon. Food trip mo. Yay! Hala na Bert. Uy. Hindi ba? Yay! So guys, murag gidala mi sa practice na, serious na. Sunod ta dire. 一応ですね、飲食店です。お一人様ワンオーダー制で聞いていただいてるんで、人数に対して1人1品だけは詰めたんです。7名様して7品ですね。それ以上は皆様お授かり。Atri juice, great food and drink. What? Sana may dire guys sa mga kanon. Tara, let's go. Let's go!
Lain nagnaong dyan eh. Wala tayo basurahin. Ah, so room ra siya guys. Ah, dapat nagyukata ta. Yeah! 飲み放題 Mami Hoday! 飲み放題 Sensei, なんか言いたいことはありますか？言いたいことみんそうなみんな本当に2年と8ヶ月ぐらいお疲れ様でした。みんな本当にどうもありがとう。みんながいたので私のストレスはゴーンしましたこっちでストレスあってもみんなのところに会いに来てストレスがゴーンしました。本当にどうもありがとうみんな。ありがとうございます。元気でね元気でね。あ、そう何しようか。でこれハイボールおすすめ。ウイスキーのはい。あれで炭酸でシュワシュワしてるやつ美味しい。じゃあ、ハイボール、本当私は生ビールだけど。これ何万個生ビールお好きなだけ飲んで。何杯でも。 So guys, nag-order mo ako ng beer guys. So beer 飲み ako 放題だよ飲み放題。 relax ang mga diyan kay drink ko? Nandiyan mo So magkampay mi tatad. Ko pa kay Sensei guys na. Sabi mo no. Mi na Makain lang.お刺身。お刺身。 Sashimi. Yes! Yes! なんかよし。なんかじゃあさんリーダーよろしく。そう今日のスイーツ会、今日集まってくれてありがとうございます。ありがとうございます。ございます。乾杯先生お世話になりましたありがとう。お世話になりましたみんな。みんな食べないもんねみんなに普通。いつも。まあそうですね。まあ豆腐によりはあまり。つまみこれちょつまみ。つまみ。俺ちょだりつまみat chudadi. って何？じゃあ次はなんかタイムラプスかパート。Dependeね。生ビール生ビール。生ビール2つ。はい、はい、かしこまりました。以上で。はい。以上です空いてるグラスもらいますので。はいすいませんはい。大丈夫ゆっくりどうぞ。これはタイなんていうんだろう英語で。日本語はね日本語はタイ。タイタイランドタイ。 Ano sa kaya mare? Kana kay ko na. Octopus. Octopus. じゃないこれ。 Kangkok ko tabon. Ah, lapu-lapu. Lapu-lapu. Tabon. みたいね。プラスバターをこれは美味しい。食べてみな。これ日本人はね。 Gimo na yung kape ang beer mart. Lagi na ginom na ng beer mart. 例えばフィリピンとか何がMay kasalte may nga. フィリピン人はでもみんな。 Ang imong kutuba tago sa usar at tagudo. Sino taga Boylo kay sa baal mga sila. Pero ako naminar ko pero kabalo ko sa pangyayari. Samot ka? デーブはもう本当にぜひ有名な YouTuber になってほしい。本当に Gambare mo. 応援する。でフィリピンからもいつでも YouTube 出してほしい。そしたらデイブがいつも何しているかが YouTube を見たらわかるでしょ。でメッセージ欲しい。帰ってからメッセージしてほしい。 Moments later. So guys, manami diri sa first message guys no, basta karaoke pa mi guys so. Tapos na yung oras namin, manamang oras so. Miss din kayo? Ano? Maot mi diri an, mangita mi glaing lugar sa Kasi ako Depende. hindi ako masyadong ano sa inyo So, kaya Tanalan na mo kung makaadto mi glaing lugar. Kaya ako sa inyo. What's up guys? So basta mag-video kami guys kay nag-youth. Wala sila youth diri guys. Mga tamig Japanese ron nga kanta no, Nihongo. Uy, pagsuod diri og kanang kuano. Pagsuod diri props ko, sulod ko. Part, Michael Jackson. Pero hindi. Di ba? Michael Jackson. You've been hit that. You've been stuck back. Smooth criminal. Mer, binaangin juga Mer. Dua. Okay. Okay, 1, 2, 3, go. You've been hit that. You've been stuck back. Smooth criminal. Monwalk sabi, kasi ka mamonwalk na. Ako, kamao ko mamonwalk. Pilit kayo pa. Oh, Tio. Oh. Hindi ko nabaluan ako. Oh. Nakainom pa kayo na. So, mag-karaoke sa mi guys, tara! Promise you forever right now. Wherever you are, I'm always by your side. Whatever you say, give me more. Give me more. Forever.
先生出会ってよかった。どうもありがとうございました。乾杯です。やれてよかった。 Kau setiap yang sesayang Kino koe no yumikan Sora no koe ga kikitakote Kaze no koe ni surase Umi no koe ga 知りたくて君の声を探してるこの声は大手球でお送りします先生、出会ってありがとうございましたお世話になりましたまた会いましょうあなたとはずっとだからきっと優しさが支えてるSo guys, manami og karaoke guys na. So manglakaw nami. So na mga buang nila hubog na. So let's go. Muli na ta. Kay para mga tulog na. Sarabada Yo, what's up? Welcome back again. 2 days to go. So guys, we'll wrap it here. So that's it for me guys. I hope you guys enjoyed this video and don't forget to like, comment, share and subscribe to Hitsuraan Kulisao YouTube Hitsuraan Kulisao YouTube channel. With that being said, 2 days to go. 2 days to go. 2 days to go. Bye bye. Ano 2 days? Wala na 2 days